Untuk amin. Dalam menuju Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi semua iman. By'ukuri Imana iba mu mashimwe y'abana bayo. Yesu yashimwe cyane. Natwe ikadusaba kandi natwe ko duca tuba mu ijambo ryayo. Iyo turi mu ijambo ryayo niho n'amashimwe yacu tuyavutsa agororotse ameze neza, kubera aba ari amashimwe avanganye no kubaha no gukunda Imana. Kubw'ibyo rero ndashimira Imana kuno munsi twongeye gukorana. Ndashimira Imana, ndashimiye n'abungere bacu ngaha nabo bakorana kuba baratwiyumviriye ko turabahaye intasho z'abungere bacu n'abandi bose bamenye ko tuzoza barabatangiye mu izina rya Yesu. Rero atabyinshi tubwiyemo, tugomba twinjire mu ijambo ry'Imana, ariko turashimiye abakozi b'Imana batwitangiye imbere kutuyagisha, kudusabanisha n'Imana biciye mu ndirimbo. Imana ibahezagire kandi Imana ibahezagire abantu n'iyo mwafashe akanya kandi mugatanga kuba kumwe natwe mu ijambo ry'Imana. Reka rero tureke dufungure Bibiliya zacu. Bibiliya zacu turashobora gusoma Kuvayo igice cy'icumi umurongo wa 10. Turaza gusoma kandi Kuvayo 10:24, 9. Turaza gusoma kandi Kuvayo 20:12, 9. Turasoma na 6. Turasoma na Luka 8:8. Igice cy'icumi umurongo wa 10 aranditseho, aranditseho ati: Uhoraho abane namwe abayikura mujyane n'ahantu bibaye, kuko ibyo bibaye igihe ari bibi. Gusa ku 19 turejeje ari 10 umurongo wa 10 dusubiye 10 umurongo wa 9. Araho amagana menshi aramubaye ati: mugore ujye gusaba Uhoraho n'abana banyu nabo mubajyane, mugabo imifuko yanyu n'abasore byo bisigare. Mose aramwishyura arakwiye no kutwemerera ibyo tuzokura kw'ibimazi byo gushikana by'ibyo konka, ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu ibimazi. Itunga ryacu rikwiye kujana natwe, ntihazosigara n'urwara, kuko ari byo bikwiye byo gukura kw'ibyo guhereza Uhoraho Imana yacu. Kandi ntituzi ibyo tuzohereza Uhoraho tubingana tutarashikayo. Ariko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo, yiyemera kubarekura ngo bagende. Farawo abarira Mose ati: bari Yohana, uzira akazi, ntuze wongere kungaruka mu maso, kuko umunsi uzosubira kungaruka mu maso uzopfa. Mose arabishima atuvuze ko izosubira kugaruka mu maso undi. Kuvayo 29:6 aranditseho, nuko igicuku Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo y'ingoma, ukageza ku mfura y'imbohe ifungiwe mu ibohero, n'ibyo muri
n'ibisa byose n'ibituzwe n'ibituro farawo n'abanyagihugu biwe bose n'abanyegihugu bose muri egiputa ashira umuborogo mwinshi gufata inzu n'imwe hafi y'umuntu ahamagaza Mose n'Aroni muri iryo joro nyene arababarira ati nimukure hasi mujonjore muve mu bantu banje b'intara y'Isirayeli mugende muce gusaba Uhoraho nk'uko mwavuze mujyane imikuku yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavuze mwigire nanjye musabire umugisha abanyegiputa bahigisha ubwo bwoko ngo bababwire mu gihugu kuba uko bavuga turakuye twese abo bantu bajyana amarobe yabo atari mu mwambiro atarozwa utwato twabo bacumamo bari baraduhambiriye mu mpuzu zabo batwikoreye ibitutu abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze basaba abanyegiputa utugeregere tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro Uhoraho abo bantu kuranga neza n'abanyegiputa babaha ibyo babasabye uko niko binyagiye abanyegiputa Uhoraho ari jewe icyo cyatumye ndobanura amavuta kugira ngo mwirabure ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha abayigwa ko batuwe n'impumyi zo zimeneka no kubohora abanyamutima Mana turagushimiye ko n'umugoroba mwiza n'umuhingamo udasanzwe twebwe abana bawe ngo twemereye gukoranyaga amakina kibanza kubw'icyubahiro cyawe Mana tugiye kumva ijambo ryawe twemuyera reka uganze ukontorore buri kintu cyose twemuyera reka wigishe uwo wigishije aramenya reka utahuze utahura aratahura reka utuyobore uyoboye uramushikana reka udushobotse ushoboye mwami udushoboke turashobora dukoresha ubugoma tubishaka uwo twaze ni Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi muri izina rya Yesu bitobera ubushobozi mu kintu na kimwe mwa kino kibanza ingabo zo mu ijuru zikikuze hano hantu ikibengebenge cy'akuriro gikikuze hano hantu ubwiza bwawe Kristo buganze hano hantu imitima y'abantu bawe Mana tutangure kugerageza gufashwa nawe mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twese tuvuge amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubushobozi bw'amaraso y'umwagazi iyo twese tugize iminsi turiko turayagako nk'uko mubizi turi mu bihe byo kwibuka gucuruzwa kwacu y'imijwi y'intsinzi uyu ni umunsi mukuru udasanzwe jewe ubwanje ndawufata ko ari umunsi urengeye iyindi minsi mikuru yose. Yesu ashimwe cyane. Ego twarakuze ejo ati ibyo Yesu byose yakoze iyo haca haharanira iki kintu twebwe ntituba dukoraniye ngaha nyamara dukoraniye ngaha turiko dukoraniye ngaha kubw'icyo Yesu yakoze kubera yaremeye kwitanga amena amaraso yiwe kugira twebwe ubugingo bwacu bucungurwe hanyuma abadutaraniye ikimazi kiduhesha uburenganzira bwo gushobora gushyikira Imana no kumubana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amaraso ya Yesu yavuye mu rutugwiro n'ikiraro kiduhuza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. ndabona kubwira nta kintu na kimwe ngaha mwino si niko abigisha
abigishwa bavuze babwiye bariko barabacuraguza ati kubera ngaha nta rindi zina twaherewe mu gukizwa atari izina rya Yesu. Iryo zina rya Yesu niryo ryadukijije biciye mu gutanga ubugingo bwiwe. Yesu yashimwe cyane. Umuntu umwe aracumuro, abantu bose tuba twiciye mu rupfu, tuba twiciye mu gutwarwa dutwazwa inkomezi z'umwijima biciye ku muntu umwe, biciye ku wundi. Imana yigize umuntu. Emmanuel bisobanura ko Imana iri kumwe n'abantu bayo yambara umubiri. Uyu muntu umwe kubwo kwitanga kandi biduhesha abamwizeye duciye muri we kongera kwiyunga n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Tuvuze isezerano rishasha, tuvuze amaraso ya Yesu, kuko nta sezerano ribaho ata maraso. Turavuga ngo isezerano rya kera Imana yabwiye Aburahamu ati genda wikebeshe ntawe zo gukomoka ko bose baze bagenda bagira uwo bugingo kubera isezerano ryanje rizoba ku mibiri yabo. Ubwo Abisirayeli ubwo Aburahamu ajya kwikebesha niwe yababaye, niwe yasheshe amaraso, niwe yagize niwe yamaze iminsi ababaye, amaraso yiwe araseseka. Iyo umuntu yacumura nta wundi muntu yamubwira ngo ishingo, niwe wazana ifu yawe, amavuta yawe meza, inka yawe nziza, ihene yawe nziza, intama yawe nziza. Waracumura mu kubabarirwa kandi wabigiramo uruhara. Yesu ashimwe cyane. Ariko isezerano rishasha biciye muri Kristo Yesu, Mwami w'abantu, Imana y'ubushobozi, umwami arengeye abandi bami bose, biciye mu maraso yiwe niho dukirizwa. Kugira ngo ntihagire uwirarira, ntihagire uwikomeza, ntihagire uwigira uhatari mu by'agakiza, mu kubera twese twakijijwe mu nzira imwe. Ndashimye cyane. Nta muntu Yesu yakijije amusanze mu masengesho asengera agakiza, nta n'umwe. Twese yatubwemereye ngo nta bantu twari turimo. None waba ata muntu urimo hanyuma ugasenga gute? Ngo twari twarakwiye twishene ibicumuro byacu. Umuntu yapfuye ashobora gusenga gute? Twese twasanzwe ahantu turi mu mwijima. Yego birashoboka. Wari umunyangeso nziza, wari umunyamico nziza, wari umuntu wawe ubwabitso ntibyakoresha agace. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero iyo tuvuze isezerano rishasha, tuvuze isezerano rishasha, tuvuze amaraso ya Kristo, tuvuze Pasika, tuvuze icyatweretse. Kandi mugabe iryo sezerano rya kera ryari ku bagabo gusa, abadamu n'abakobwa. Nicyo gituma tumutahura. Ikindi nacyo ntibari n'abagabo bose, bari Abisirayeli gusa. Abandi bose twitwa abanyamahanga banyamuta, abantu batakwiriye, batabereye, abantu batagira Imana rurema. Ariko uno munsi dufite Imana rurema biciye mu maraso ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nta bantu twari turimo twitwa abanyamahanga, ariko uno munsi twitwa abana b'Imana, twitwa abana b'Isumba byose, twitwa abakora mu murima kwa Data. Yesu ashimwe cyane. Iryo sezerano ryacagura moto, ryacagura ibihugu. Ariko aya maraso ntaraba ubwoko uvamo, ntaraba igihugu uvamo, ntaraba intara uvamo. Ariko uwizeye wese, umwizeye wese aracitwa umwana w'Isumba byose. Agakiza karacagura. Isezerano rya kera ryaracagura. Hari abo ryigize inyuma, cyazira no kujya mu makoraniro y'abantu b'Imana. Ubwiza nakubwira iryo rya kera, nubwo wari umugabo w'Umwisirayeli ukabura ikivuga, hari
nzu y'Imana, impumyi ntizaja mu nzu y'Imana, abantu bafise ubusembwa baza mu nzu y'Imana, abantu bafise bararwaye imibembe ntibashobora kuza mu nzu y'Imana, cyangwa Yesu ashimwe cyane. Ariko agakiza ka Yesu kavuga ngo nimuze mwebwe murushe, mwebwe muremerewe, ni mwebwe muremerewe, ni mwebwe shakane, ni mwebwe kurondera nyene. Yesu ashimwe cyane. Ibya kera byarapfuye, ariko iby'uno munsi bivuga ati ni mwebwe nyene shaka, ni mwebwe nyene nkeneye. Yesu ariko aragenda ageze i Yeriko, wasanga umugabo w'umuposi yari yarabaye Vikuriya ni mugufi, ariko yari afite agafaranga ngo yifuza kuraba Yesu. Yifuje kuraba Yesu arabikora araduka. Yesu ageze munsi y'igiti aramubwira ati Zakayo, ururuka uno munsi ndara iwawe. Zakayo yari umukuru w'abatoza kore, abatoza kore noneho arabemvita, narose umuke, narose umugere inshuti, narose umuntu mwiza, narose umuntu adasanzwe, nimuze wategura amazima atagezeye adasanzwe. Abafarisayo n'abasadukayo barabitegereza ati uriya muntu w'Imana uri gusangira n'ibisuma, uri gusangira n'abantu birunze n'abaroma mu kudutoteza, ntuba wirunze n'abantu birirwa baracubya amafaranga, wowe tubiravye, wewe ntabyawe, we ntakigenda. Yesu arababwira ngo jewe icyanzanye sinazanywe n'abakomeye, jewe nazanywe n'abarwayi, abaremvye nibo banzanye, ibisuma nyine nivyo byanzanye, Bwana asifiwe. Undi munsi warahanuzi kwa Simoni wamuha ibyo kurya, ngo hanyuma ariko haza undi mugore wirirwa w'umunyabyaha, waraza wamirira ku birenge vyiwe yamusambanye, ngo maze bamusukako amavuta, bahanaguza umushatsi wiwe, baramusomagura. Maze Simoni aravuga ati iyaba uri umuntu w'Imana umenye umuntu ariko uwariwe. Ubu twese turamuzi mw'isite, turamuzi mw'iki gisagara, ni Maketa, yaramaze abagabo b'abandi, wewe yariko aragusomagura, nguyu yariko araguhamagitsu, wewe nta iyaba uri umuntu w'Imana. Aramubwira ati ceceka Simoni, ceceka jewe ivyo sivyo byanzanye, aba bantu hebwa nyene nibo nishakira, mwebwe yemera ngo muri abagororotsi, ntubatse ntimukeneye, ubwo nari gushaka mwebwe isezerano rishasha ridakumira ryatwegeranije mu ruhuri. None aha mu Kamenge dukoranye twitwa abera b'iki? Abera b'Imana. Biciye biciye mu maraso ya Kristo, biciye mu gusesa amaraso yiwe. Dukomere amashyi amen. Umuntu yiyumvise, umuntu yiyumvise, Yesu niwe yatumye Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaze cyane. Yesu yadutuye ahantu habi, ahagaze imbere yawe yataba Yesu. Yewe abagenzi, muri bapapanje, muri ba mama banje, muri bashikanje, muri ba karaferi na ba petitfere, muri aha bafise abagenzi biri ku muharuki, bamwe bazinze amaguru barishwe na za rugongo, aha mubona za kucakura cyangwa abantu gusa kucakura n'agakiza ka Yesu n'ubuntu bw'Umwami n'amaraso y'Umwami wacu yatumeneye. Yesu ashimwe cyane. Aho mubona mwabivukiyemo mukagira ibibazo mugasanga ababyeyi banyu barakijijwe, ntimubifate ibisanzwe. Agakiza ntigakomoka mu babyeyi banyu, gakomoka ku Mwami Yesu. Mugakomeze mukabandanyemo. Imana yarakoze kubona mukabihurutse, ntimuze mubyifuze, inyuma ni habi. Yesu ashimwe cyane.
Yesu ashimwe cyane. Twasomye Kuvayo 10:10. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bari baratoranijwe biciye muri Aburahamu. Imana itoranya Aburahamu, hanyuma iramubwira ati wowe urubyaro rwawe ruzoba ubwoko bwanje, hanyuma nzobuha igihugu. Ariko hagati yabo hazoba kubinyamukira mu gihugu atari ikiwabo. Icyo gihugu bene cyo bazobagirira nabi, ariko hanyuma y'ibyo nzobagirira neza, kandi bazokurayo n'ubutunzi budasanzwe. Iwowe uburyo Imana ntibibona, mubwire ati ijambo ry'Imana ntibibona. Umunsi umwe Mose ariko aragira, Imana iramwatura. Mose aritaba, hanyuma Imana urabizi iramutuma. Imaze kumutuma tutagiye muri birebire, aha twageze ni ku cyago kigira indwi. Imana ihana umugabo yitwa Farawo. Ku cya mbere bira, ku cya kabiri bira, ku cya gatatu bira, ku cya kane, cya gatanu, cya gatandatu bira, ku kindwi atangura kunegura. Aravuga ngo atubwiriza Mose ati ibyo uvuga ngo ndatangiye kubyumva. Umviriza, mwebwe abagabo nimukire, hanyuma abagore n'abana banyu nibe n'amatungo yabo, hanyuma asigaye, hanyuma nimukire. Bibiliya irambwira ngo Mose aramubwira ati abagore bacu n'abacu, abana bacu n'abacu, amatungo yacu n'ayacu dutegerezwa kujyana byose. Aramubwira ati tumerere. Mose arasubira agenda. Ku 18 Bibiliya iravuga ngo arasubiramo ati guhanuka, ati rero ndabyumvishije amatwi yose ubu nabyumvise, biriko biraza. Ati ndabyemeye, nimugende, abagore nimugende, abagabo nimugende, abana nimugende, mugabo ubutunzi bwanyu mugumize ngaha. Farawo aramubwira ngo n'urwara ntitumusigira, ibyatumiza iwacu n'urwara ntitumusigira, twebwe n'ibyacu turagenda. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga Yohana 10:10 ngo uwo mwanzi icyamuzanye ni ukwiba, ni ukwica, ni ukutikiza. Icyamuzanye Satani nta kindi atari ukutwiba umugisha wacu, kudutandukanya n'imigabo yacu, kudutandukanya n'abana bacu. Umwana ukamubyara, noneho ugasanga umwitegereza, uwo mwana yabyawe nande, byagenze gute? Si ubundi ntiwibaze, ni Satani. Kugenda abagore n'abana banyu ngo basigare, abandi ugasanga umugabo arigenga, abana n'umugore noneho sinza ubundi bimeze. Nta wundi ni wa musuma, ni wa muwandi, ni wa mubeshi wo kwita ku birati ngo jyewe bimeze gutya na gutya. Oyaye ni Farawo, ni wa mazi. Yesu ashimwe cyane. Yesu agufashe cyane. Ku 9 Bibiliya iravuga ngo noneho arabyumva ati mugabo ubutunzi burasigara, ubutunzi mwebwe nimugende. Mose aramubwira akajambo cy'ubwenge ati reka twebwe icyo tuzoshikanira Imana, twebwe ntacyo tuzi, ntituzi n'ibyo tugiye bingana. None uba twosiga gute? Erega tunatugerera twebwe ngo dutware bike n'ibindi bisigare, ntituzi iminsi tuzobara. Ati kubw'ibyo rero twebwe n'urwara rw'iwacu n'akato ko gucumba n'igikombe n'iby'iwacu nta na gatoya tumusigira. Yesu ashimwe cyane. Kandi Satani adushisha duca mu bibazo mugorane. Ku munsi wa mbere nabo twavuganye, ku munsi dutangura iki gikorane, ati hari igihe abantu usanga mwaruzuranye amasengesho yo gusenga bavuga ngo Umwana urubwira yuko ufite imbunda nta
mbwira yuko jewe muzi mana murege igihe uzoca menya kuri imana yabikora ibyo bikora no kuri imana. Ikindi nacyo burya iragukunda. Ikigira gatatu kandi utumira kwitayeho. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ariko tigiti cyenda Musa avuze gutyo umengo noneho akoza hagwari akubwira ati umviriza ubuzirakazi ntuzusubire kugaruka ngaha imbere yanjye. Mose nawe aramubwira ati uvuze byo sinzogaruka yewe uzosubira kumbona imbere yawe. Amazi ugiye kubwira ngo ntabwo nawe ukiyabwira menshi ntayobora buriya ni rwose yabwiye barabatubwira uvuze yuko ntagaragaza iwawe nta mubonano wawe yarugeneye nta n'imigenderanire yawe yariheneye kubw'ibyo sinzogaruka. Bibiliya ivuga ko umugabo witwa Mose aragenda ugiye Imana iramubwira tumviriza bigiye kucyama atuhereye none agiye kubarekura no mu kubarekura atobahinda atobirukana. Yesu ashimwe cyane. Yabaye Imana yatubwiye ntuteze ubwoba n'amatwi y'abatayibonye, ntuteze ubwoba n'amatwi y'umwasi, ntuteze ubwoba bw'ibibazo. Oyaye hagarara ku cyo Imana yakubwiye. Ashimwe cyane. Amen. Sinzi ko urasengera abantu bagore batayibonye wamusengera umuntu iwacu ati nta kumwe dushobora kuja ati murihenda ugakeneye ngo noneho tugenda bagatwira ngo tugere tubaga ati umuntu iwacu twaragutwaye turi mu mutima turi mu mahaha turi mu mazigo turi mu maguru turi mu mutwe hose turiyo ibifata uvuye. Iyo ugize kuri nzira yamuke ariko tugatsindana bavuze ko ari uwo abantu twebwe bavuze ko no mu masiga y'ubari bavuze ko no mu basoro mu bisigo niyo bageze ko no mu mutwe wose mu bari abatayikurikiye bazi baratwiyanisha ubwo umuntu barazi no gutera ubwoba umuntu kandi imbwa n'ibisiga no kuvuga cyane ntutangare. Ingunguru ziri kwite nazo uko bikuru zirusha byose. Ayo majwi yabwiye ngo ceceka Bwana asifiwe. Yabwira ati sifiza amajambo mfite ijambo, yabwira ati sifiza amajambo mfite ijambo ry'umwami. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira Mose turi kumwe aho twasomye Bibiliya ivuga ku cyago kigira kangahe? Ku cyago kigira 10. Ni hahandi Imana yari yababwiye ngo mufitaneka umwaka utarenze umwaka utagira agasembwa, amaraso yawo muyasige ku muryango, inyama zayo muzige muhagaze kandi muzige mufite inkoni mu ntoke, muzikoze iki imboga zirura. Bibiliya iravuga ngo babikoze mw'ijoro nta kintu cyagiye gukoreka mu gihugu cyose cy'Abisirayeli kigondoza Farawo n'abaganza bari bafatanye n'igisirikare cy'Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Umumarayika aragenda ngo yica abana b'imfura kuva kuri nde imfura ya Farawo ku mukozi wiwe ku basirikare batera bakuze bose. Bibiliya ivuga ngo nta nzu n'imwe yabuzemo iki yabuze umupfu bose bariya bararira bariya bakarira bariya bakarira bariya bakarira bariya bakarira. Ariko Abisirayeli bari bafite amaraso ku muryango, bari mu magazini, hari uburinzi. Yesu ashimwe cyane. Afite isobanura ngo kurengana muri iri jambo umumarayika ariko araguruka ageze ku nzu y'Abisirayeli yacarengana akaguruka akabanda. Urabona ko iyo indege igenda yacaguruka baca yibanzanira, yagera ahantu atari amaraso akamanuka
y'umuyobozi w'Abisirayeli akavuga akabandanya kurengana. Yesu ashimwe cyane. Amaraso y'umwagazi araturinda. Amaraso y'umwagazi ni ubuzigami budasanzwe. Amaraso y'umwagazi Imana yatubonyeho ntitugaya, iratwiyegereza, iradushima, iratunezererwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni cyo kidodo, icyo ni cyo kidodo Imana yabicishimira kuri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Maze Bibiliya ivuga ngo mu ijoro ngo mu Banyegiputa haba induru, haba induru, kwa Farawo induru, mu babandi induru. Farawo batuma ku Mose aramubwira ngo nimushire mugende, nimumvireho, nimugende, twarabana n'abandi, twarabizanye rwose, nimumvireho. Ariko murabibuka mubone n'amashyi ku Mana, musenge. Imana yatugendereye, ntugire ubwoba. Abansi bawe bazohinduka abatunzi bawe, abatakuramutsa bazokuramutsa, abatakwinjira bazokwibuka, abatakugezera bazokugendera. Yesu ashimwe cyane. Abahungu b'abakatuziriyo bazicara batekane batumvirize. Yesu ashimwe cyane. Umwarimuka mu rusengero inzira z'umuntu Imana zihimbaye uhoraho, ngo n'abari abakunzi biwe ngo bahinduka abakunzi biwe, bahinduka abagenzi biwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Pasika nziza idasanzwe yo gusubizwa ibyo twanyazwe. Ni pasika nziza yo kugirirwa neza, kuko Yesu yararejo ururuzi niko yizeye. Sinere bose uko Yesu yararejo ururuzi niko yizeye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo maze bamaze kubiruka, Imana yari yabiriye isi ati nimugende, nimuhitane umubanyi uwo ari we wese, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, umusore ku musore, umwigeme ku mwigeme, mubasabe kandi nimwabasaba nimubasabe ibibora, mubasabe feza, mubasabe izahabu, iby'agaciro byose. Bibiliya ivuga ngo bagenda bari gukora uko nyine. Maze Imana ibaha igikundiro, naza kwa pastori ati ngoma iyo modoka yo wari watezeye, wari watezeye wakiri. Burya ngoma miliyoni zitanu. Ati burya nari ibintu byanabyiyumvira, ahubwo n'Imana ikuzanye. Ati burya ni wakire. Ati burya ari icyo kizahabu nari ndagikeneye giteretse ngaha mukama wawe. Ati burya nari iminsi ndabyumvire kw'izahabu, wewe witugabira. Imana ihita ibyorosha, Imana ibyorosha iwawe. Imana ibyorosha n'inzira Yesu. Imana kuri wowe, Imana ikugarurire. Bari bamaze imyaka 400 bakora bagahembwa, bari bageze yuko bahembwa, bari bageze yuko baronka inyigisho z'akababaro. Barahembwe, baronka inyigisho z'akababaro. Umwana tw'intama w'Imana, amaraso ya Yesu aza kudusubiza ibyo twanyazwe, aza kudusubiza, aza kudusubiza, aza kudusubiza. Yesu ashimwe. Bashobora kuvuga gusa abagabo n'abagore b'icyumba n'ijambo, abantu bari bakwiriye kuba ari abanyacyubahiro, ariko kubera imihoro barimo bagakoreshwa kurya gusa. Ati mwariye zigenda hariya. Yesu adufashe cyane. Hari igihe cyo gukora ugasanga ukora gusubiza abandi, ariko ukaba uri gukorera akaba n'abandi urego noneho ugakora nabo bagahembwa.
hakagira n'ibihe umengo wowe urirukanga ukirukanga gusumba abandi ariko ukabigwa hari ishene zikuziritse ariko mu izina rya Yesu mwino pasika mwino ndwi Imana ikorera nawe Imana ikwikorera Yesu ashimwe cyane bafatwa nabi akagaye n'agasuzuguro bafatwa nk'abantu b'impuneka kandi abantu bavuzwe kuri Imana hari abantu bari mu bihe maze ukajya ahantu muri shambre ukibwira ati tukujewe umukozi w'Imana cyangwa ibintu n'uburiye cyangwa n'ibyo bibiri iyo abaje n'umukozi w'Imana jewe ibintu n'ibyo bari ndimo zikuru jewe ibintu n'ibyo bariko ndahura navyo oya n'ibihe mw'ibyo bihe si ibihe bidashira ariko hari Imana ari hejuru y'ibihe igaruka n'umuntu ikamushyira mu bihe by'imweza Bisirayeli ibaza baravuga ati Yosefu yari yarababwiye ati je nimuze mu mpamvu ngaha muze muhitane mushire ahantu je ndazi Imana nubwo mpfuye izobakura mu gihugu hanyuma muce mu gihugu c'isezerano bibaza bamwe baho bariyunguruka bavuga ati urungano rw'abatambasa ayo turimo tuzoyaga aba bagabo uwo bakomeje ninde yuzagutabara twebwe ubwacu ntitugira n'urushinge rwo kwirwanira none uwoza kuturwanirira neza ngo buri turaraba hirya no hino ati mbega ubutabazi buzova hehe ubutabazi buzova hehe ariko dawidi aravuga ngo tunamuye amaso yanjye ku misozi mbega ubutabazi bwongeye buzova hehe buzova kuhoraho Imana yaremye ijuru n'isi itegeka ibiyaga bikumva itegeka imisozi ikumva icisha bugufi byishize hejuru ikegeranya ibivuganye ikagorora ibigoranye igatunganiriza ibyataye inzira amashyi ku mwami wacu wanabwiwe ibintu bine mu majambo make baganiriye Abisirayeli bamaze kuba umwagazi bamaze kuva muri ya joro mu gatondo bariko baritegura kugenda yakwifurije igitondo cyiza yakwifurije igitondo cyiza igitondo cyo gukata igitondo cyo kwegeranya ibyawe byose byatangaye igitondo cyo kwegeranya n'icyo wibwe agize tuvuga samacako ariko n'icyamucimana ntabwo ari morale kugira ngo turebe niwasize urabona ubwiza bw'Imana sinigara kugira ndabemeze ariko ijambo ry'Imana ni ukuri uryizeye nyagukorera Yesu ashimwe cyane ikintu cya mbere Imana yabagabiye ikintu cyitwa agateka n'ijambo uzi kuba utagira ijambo Imana yabagabiye ijambo nabo barifata mu mifuko bakavuga ati buriya natwe turabagabo nk'abandi barifata mu mifuko bakavuga ati burya natwe turabana n'abandi bya bintu byo kuba tubita imigere ibimoko amakofe babatunaniza umugabo agakubita imbere y'abana n'imbere y'umugore ugasanga nta gateka nabo bwakeye bafite ijambo bwakeye bafite agateka bari bahagarara bakumva ko n'abantu nk'abandi Imana nayo bagateka ijambo mu buzima bwabo Yesu ashimwe cyane icya kabiri bahawe ibyo bari baranyazwe byose Imana ishyiraho n'iki n'igishumbushwa no gushumbushwa n'icyo bita impoza amarira Imana igushumbushe none iguhoze n'amarira warababaye ntabwo wacumye kurusha abandi oyane warababariwe uri umwana w'Imana Imana iguhe kugaruka Imana igusubize Imana iguhe ibyawe izina rya Yesu ikigira gatatu bagize iki ninde mwana yaba yararerewe mu muryango w'ahantu ntarerewe mu nzu kwa se muriho muze muhezanire bariya bantu ariko kandi
Imana itakubwiye umuntu n'ubwo bakugirira neza hari igihe waba wumva hari igihaze kubera nta mubyeyi ubona nta mama ubona. Abisirayeli bari babayeho bari bameze nk'imfubyi batagira se batagira nyina, kugira umuntu yari yasatagira nyina iyo umukubise cyangwa umuteje ikibazo aravuga ati rindira ndabibwira papa. Umwana ntikwamera ati rindira mama araza, rindira grandpere araza, rindira ndabimubwira. Abisirayeli barica abana babo ntibagira ubutungane, ntibagira aho bitwara, barakubita bakavunika, ntibarigagira aho bifuza, ntibidoga ntibidodomba. Wagenda hariya mu ihema ukanyuzayo umunwa ukagendayo, hanyuma wagera imbere yabo ukagerageza ugashingiriza ukitwengesha kubera gusaba seseme abasore bakuvuriye n'ubusigaye. Nta cyubahiro bari bagira, baracuranguzwa, nta gateka bagira, nta babavugira, nta mukuru yavugira mutoya. Oya murabizi Yesu ashimwe cyane. Ariko bagize iteka, bagize ijambo, bagize icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Iwabo yagatsindwa, biragatsindwa, bagize iwabo, bagize urubavugira, bagize urubaya, ubuseruka agahagarara, bagize icyubahiro. None abo barahagarara bakumva ko babaye abantu. Wari uzi ko hari ibihe ugeramo ukumva uri umuntu nk'abandi, nubwo uri mu bantu ukiyezageza, Satani akakubwira ati kuriya naho ureka kuriya no ku isahani ukagira ku buryo wowe ntabwo ureba. Hari abantu baragenda muri bisi ugasanga warenze aho wataha, ugasanga ugaruka indi bisi yo kugaruka muhira kandi waharenze. Abantu muragera ibyiyumviro byawe ubwiye abafite amatwarete ngo ugasanga wibazamukiye muri twarete, ugasanga uhagaze muri salo uri gufungura amabuto wazimiye kandi rero ntabwo birashoboka. Ntabwo birashoboka. Yesu adufashe cyane. Bari baracanganikiwe, bari barakubititse, bari barakubititse ibiro, ariko dufite Imana itabara. Imana uri Imana, Imana uri Imana, Imana uri Imana, Yesu uri Imana, Imana uri
gatatu twari turi bagize icubahiro kandi bagize iwabo baravuze ati turatashe turatashe turigira iwacu bwira neza turagize iwacu turagize iwacu bagenda bagutwaye kandi kubera bari bafite ijambo hanyuma bagirana icyubahiro bari bafite n'iwabo batashe bari bafite n'uwahagarikiye bagiye bukebuke pole imbere hari Imana inyuma hari Imana inyuma hari Imana turakikunze Imana igiye gukora ibitangaza mu buzima bwawe. Shetani ntagucukutu, amatwi ya Farawo ntagutera ubwoba. Oyaye umwami ariko hejuru yiwe hari umwami w'abami. Reka dusenge dushima Imana kubw'ijambo kandi iby'umusengesho nagomba nakubwire uduze ukwizera kwawe ibyo yakoze nawe uno munsi ni wewe vuga mu mutima. Yesu turagushimira kubw'ijambo ryawe kandi nyuma y'ijambo ryawe tugiye gukwereka imitwaro yacu kandi iyo mitwaro yacu turizeye ibitangaza byawe kuko wowe ukiri Imana y'Abisirayeli gusa ariko uri Imana y'Abanyakamenge uri Imana y'Abanyabujura uri Imana y'Abantuze uri Imana Jehovah is Imana, El Shaddai is Imana, oh hallelujah Imana, uri Imana Papa, uri Imana Tora, uri Imana Shabbat, urakoze Imana wacu, urakoze kuko wakoreye Isirayeli. Bibiliya ivuga ngo ibyabaye ku Isirayeli byakubereye akarorero. Uramubona akarorero ukandagije imirenge n'ibitsina byacu. Urakoze turagushimiye turagukenuye twizeye ijambo ryawe twizeye ukuri kwawe ijambo ryawe rivuga nta gatoya gashobora kuvaho. Oyaye ijambo rikomeye hamwe wasubiza kubaka Imana zacu inani niko bimeze wakugira ngo y'amasaha cumi n'abiri niko bikiri wakoze ibizima imbere n'ubiyacamira wakoze ibizima bizima n'ubiyacakwa wabivuze gatanu wabivuze rimwe gusa biraba Mana yacu biraba Mwami wacu biraba Yesu Kristo wamubabisha Yesu arakubwira ko kuko ijambo rimwe birakoreka mu izina rya Yesu Kristo ukomera amashyi yakora. Yesu arakubwira turashobora gukoma amashyi leta ndakwinginze gusengera imitwaro umutima wawe w'inzaha wizeye
umusirikare umwe wagenda kwa Yesu ngo ashaka gusuzuma umukiza ngo Yesu wara aremera aragenda kuko abayuda bari baramuvugiye ko ari umuntu mwiza yamubakiye isinagogi ngo hanyuma ngo bagiye urya mugabisha abwira Yesu ati nziza mwami jewe reka n'umuntu nanjye w'umutware n'umuntu ategeka iyo ngiye umusirikare ngo ngo ngaho acaza niyo ngiye undi ngo genda hariya nuko bigenda nawe nuvuga ijambo rimwe ku mwana wanje arakira igikenewe ijambo mvuga tumushishi wanje Bibiliya iravuga ngo Yesu aravuga ngo sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Umugabo witwa Barutimayi Bibiliya ivuga ko aragenda hajya Yesu basanga umugabo witwa Barutimayi yari yamutse amaso yarabuze ntiyabona ariko yarumva amaze kumva arizera aratereza ihembo aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi mbwira imbabazi. Abantu baramubwira ngo ceceka ntusibe natwebwe turi bazima twamubutse kandi warasubira arasemera aravuga ati Yesu mwana mbwira imbabazi. Yesu yumva ntiyumva ababona ntiyumva bumvise gusa ariko yumva bumvise hanyuma bakizera hanyuma asanga abo bamukikubye bose nta n'umwe yamumenye bapfa kwiruka gusa nta n'umwe yamenye icyari nta n'umwe yamenye icyo ashoboye nta n'umwe yamenye ariko basanga Barutimayi mwene Timayi yamenye Yesu amenya n'ubushobozi bwiwe aravuga ngo muhamagare muhamagare muhamagare. Ijuru rikorera kuvuga ngo genda, ijuru rikorera kuvuga ngo genda mu kwizera, ijuru rikorera kuvuga ngo genda. Maze Bibiliya irambwira ngo baramubwira bamwe bamubwira ngo ceceka ngo noneho guhumura araguhamagaye. Ageze imbere y'ingoro maze ushaka ko ndamukorera iki? Shaka guhumuka imbere ya Yesu kuvuga amagambo y'ikinyarwa vuga ikimanikira icyumba kikubabaje yacikaha ruhande iyo ubakije nabi wishyurwa nabi iyo wabakije neza wishyurwa neza. Ikibazo cyawe haleluya tugiye gusenga umutwaro wawe gusubizwa ibyo wayatse. Umutwaro wa kabiri gusubizwa ijambo n'agateka. Iyi mitwaro Imana yayihaye yayanditse nyene. Haleluya. Icyo mukizera icyo mukemera ukakizera gusubizwa ibyo wayatse, gusubizwa ijambo n'agateka kawe. Ijambo n'itwayatse ni imitwaro kandi twarayaze kunyama watwumvise wowe si wowe wa mbere Imana izobikoreye kuri wa kabiri kuri wa gatatu kuri wa gatanu kuri miliyoni yarabikoze. Ibiganza byawe Yesu wewe hari icyo yakunyatse hari icyo wayatswe hari icyo wanyatswe hari icyo wanyatswe. Ibiganza byawe Yesu wowe wayatswe hari icyo wanyatswe. Icya kabiri nta jambo hari udafite ijambo kandi wategerezwa kugira ijambo, hari agateka udafite kandi wategerezwa kukagira. Ngiye gusenga abafite iyo mitwaro wizere tumanuriza kw'Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndavuga bino kana kano kanya uyu muntu yanyatswe, uyu muntu yanyatswe, uyu muntu atarayirinze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yagarukanye mu izina rya Yesu ibyo maso yatwaye yagarukanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abo atarayirinze abo yayize ubutunzi abo yayize urubyaro abo yayize urugo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Akira 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Izere izere
ukwizera no kuboko kwakira ibyo ushaka n'ibyo ukeneye iwawe mu kuboko kw'Imana. Ukwizera ni ukuboko kugenda kugashyika mu ijuru. Ukwizera ni amafaranga akora mu isi y'urwego. Ukwizera Nehemiya yagize asenga ngo yubake Yerusalemu, yubake amahera yari afite, ariko mu gusenga no kwizera yagize ibihome byarabonetse, amabati yarabonetse, haleluya, amafaranga yarabonetse, ibiro byarabonetse mu masengesho. Ari mu kwizera n'amaboko ashyirwa mu biganza by'Imana, n'amafaranga akorera mu isi y'urwego. Turashobora gukomera amashyi Yesu. Tugiye gusengera umuryango, tugiye gusengera abantu bakikujwe impande zose utabona ibintu mu biba byo biza. Tugiye gusengera umuryango wawe. Tugiye gusengera umuntu imbere n'inyuma hari poroje, agoshe atwate hari poroje, atabona iterezo neza, uri mu kibazo uvuga ngo nambara amababa yakurehe ndaguruka ndacahereye. Icyo kibazo tugiye gusengera n'iki n'umuryango wawe. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe abanzi batera Abisirayeli babwira Ahabu atubiriza Ahabu, abagore beza bo mu Bisirayeli, abasore beza mu Bisirayeli, amafaranga mu Bisirayeli, inzahabu mu Bisirayeli. Umwami yatutumye ngo nahise iwacu byose n'ubiha umwami w'Ashuri. Bibiliya iravuga ngo uriya mugabo atakaza kwizera Ahabu, aravuga ngo ndabyemeye. Hanyuma abyemeye baragaruka ngo noneho badutumye gubwiriza, baratungurusha igihugu cyose, abagabo beza banobe, abasore beza banobe, abakobwa beza nta n'umusigarana, abagore beza nta n'umusigarana. Hanyuma aravuga ngo noneho usabye ikigoye afurika bazabashigana gerekeranya batanu. Bari babuze ukwizera, abatama baramubwira kumviriza, abagore bacu ntibakorako, abana bacu ntibakorako, n'ubwenge umubwire nta na kimwe ukorako.
akanyega bakukwizera karaduga umugambi wa Isirayeli aravuga ngo wihayagize atuwambaye imyambaro agiye kurwana ntabwo yihayagiza mu yikuye akwiye kunesha ubizana tukiri hari abasabye mu muryango wawe umuryango tugiye kuwusengera hari abadayimoni basabye abana bawe umugore wawe cyangwa umugabo wawe tugiye gusengera iki bamuriye umuntu agosha atumaze Stefani atanahanabona yosha shikanza zawe hejuru w'izina rya Yesu w'izina rya Yesu yes oh haleluya 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 w'izina ya Abrahamu imana ya Isaka na Yakobo isobanura ngo imana y'imijango imana y'imijango imana y'abagabo n'abagore imana y'abasore n'abigeme imana y'abantu imana y'imijango yacu imana y'umuryango wanjye imana y'umuryango w'abaganga imana y'umuryango y'umwaka imana y'umuryango w'umusore n'abaganga imana y'imijango yacu w'izina rya Yesu n'abahoze imiryango yacu n'abahoze imiryango yacu n'abahoze imiryango yacu n'abahoze imiryango yacu
Tunakiye kumusengera, shira ibiganza byawe hejuru.